Evo, došlo još jedno proljeće. I pošto se bliži sada 1. svibanj, normalno ide se na Borovik ili na Ošavu, kako ko, kampirati. Moja sestra otišla sa svojim društvom na Borovik, pa ćemo i mi sad poslije Trnava i poslije ručka, Car i ja, ići na Borovik. Dobro jutro, dobar dan. Evo, Car divlja malo. Moram polako, ja. Sad smo u Selcima, jel da? Sad smo u Selcima, točno. Bog! To Dario. Sad smo, evo, brada se pustila, se vidi brada strogo. Nemoj približavati jer će biti mutno, molim te. Sad smo u Selcima i evo malo se vozamo, idemo u Trnavu žderat, nemojte stavimo je saginjat. Idemo žderat u Trnavu, onda idemo gdje? Na Borovik. Jel' tako, Care? Jel' tako, Care? Tako je. Idemo malo se zezat, vidjeti šta ima. Bup ide nasad. 60 kroz selo strogo. Šta se sluša? Na ovom zaviju se Želja spucao. Ko je Želja? Želja sam s Matinom autom. Aha. To zavijeli, uletio, kaže sa 100 još nešto u zavijeli, tako da. Evo ovdje vidimo s lijeve strane crkvicu Svetog Pastira. Evo, Želja prelazi Crkva cestu. Dobrog Čobana, s lijeve strane. Evo neko na Evo, cesti. malo se zezamo, da. A ovo, gledam neke ženske, to su neka djeca. Inače, Car je ugrožen. Evo ovdje piše sladoled. Nema baš previše drvaća, će biti ovratna snimka. I tako, evo, vidi se. Evo ga. Inače se uči. I to je bilo to, javit ćemo se kad dođemo u Trnavu. Ajde, Javit ćemo se iz Trnave. Ajde. Jesi za kavicu? Idemo, Ma nisam da sam pila kavicu. Evo, došli smo u Trnavu. Ajde idemo mi malo. Pa pušte, Pa pušte! On sad snima. Evo ga, Car. Rezo ga je malo. Ajde dođite malo do nas, Bila sam ja sada s Nadom. Slavice. Pa kud dođemo? Pa dođite malo do nas. Vi imate sad Ona baka go suđa nešto. Ajde pogledat malo. Čekaj, ajde. Car, šta ima tamo, Car? Traktori. Čekajte vidim. To od malca, jel pa ne? Vidi ovo. Evo, ovo je dole cestu, to je Roni. Evo, to je Roni, taj Poznat pas. po slavnom Roniju. Roni poznat po Roniju, da. Da. Inače, Ben je uginuo, Sadio, pa sad imamo Ronija. jesi gladan? Tu dođi, dođi ti na Evo sad će dida. Evo, ti možeš reći nam sad tamo ovaj. Viš tamo je. pije, da? Kad mu nisu kašiku dali. Ugresit će ti ovaj. Kome? Ma ne. Ko će da tu tanku majicu imaš, gle, s kratkim rukavima, pa daj stvarno bubrezi četrioti. Ajmo dečki, ajmo. Roni! Joj za kreću. Stvarno disko, a? Šator. Isuse, niste normalni. Stile, ko je to otvorio? Roc! 10 kuna ulazi. Ma ne, daj. Evo, Car malo gleda, Zrigu Klobučar i koga još tamo ima? Samo je ova Marija. Opet vi. Koja je Marija? Što je sa Ivančićem? Kako sam, je Marija? Dečki, vi nemojte tu mrdati. Idite tamo pa svršite posao. Sad ćemo jest. Uglavnom tamo su, kamera. ko tamo je... Evo ovako. Aj, reci ko je sve tamo. Zrinka Klobučar, snimaj. Zriga Klobučar. Sabljar Sanja, Renata Begović, čekaj još. Čelimo samo da zoomam. Uglavnom ima više djevojaka nego što su se nadali. ono. Filip, onda ona Vesna, Marija, još jedna ona Vesna Čičić. Pa dobro, čeli, ti Evo vidite ih tamo u daljini. i jedino i unuke, a nema drugi niko. Onda ona Katarina, ne znam kako se preziva. Nema, polako. Eno sjede sada na onome. Jednemo i jedemo, da. Pa da, ništa drugo. Odlično. A ima stolnjak, može staviti još jedan lijeđa. Čekaj da vidimo. Ma ima lijeđa stolnjaka. Jel? Ima i stolica izvješća. Tako ja. Uslikaj mi prijatelja, Ivu. Je. Sad ti Mile opet stiži. Nešto snima, šta radi? Snima ko švabe kad jedu. A snimam.
kad švabe dođu u goste, onda kad je pun stol, onda oni snimaju. Jel? Si primijetila ti to? Da mi papajte. I evo što volim kad je puno... Šta kaže Andrej? Tako kažem neki čovjek. Nemoj ti meni samo oko unuke i bit će ti jajca. Jebeš mi Boga što me. Bog, maj, ne volim. Ono sjedi bud. Ne sikiraj si za mene, ono sve što ostane to ja pojedem. Znam, ali mislim, nama onda neugodno gleda da ti sam jedeš. Hilda nema mjesa. Pa evo ga, Boga mu. Ma ima gleda koliko se to... Pa ima ga na toliko šta. Kod nas Dalmatinac... Gdje senf otvori ako nije otvoren? Možda će neko senfa. Hoće neko senfa? Pa otvoren je, Boga mu, ženo. Ivo, ćeš ti senfa? Ivane? Senfa, ne hvala. Hoćeš ti, Hilda? Hoćeš ti, Andrej? Hoćeš ti, Dario? Pa jevi ga. Moraš po ženi uvijek. Jaj. Ej! Prazna nam je tacna, brže, piletine, zađe se kad ja. Mile, ajde brže ovaj roštilj. Evo vidimo. Jao, pokreni se pa gdje, pa... Evo tu nalazimo ljudi, neko idemo gore. Saknite. Evo vidimo tu. Oni su muzike. I 8. Neće se ništa. Evo ja devojka. Ovo je Katarina, vidi, evo. Hoćemo malo zaliti. Ja sam sve živa, dine, piva, šuka i vodke. Stari, idemo tamo, ajmo do ovdje kače. Evo, tu se malo odbojka igra. U Trnavi normalno. Ajde, neko. Ojo. Vidimo tulumari se, tako care, reci nešto. Evo, car pripađuje cigaretu polako. Mislim, puši ono, znate. Evo, ovdje su zabavljamo se. bijeli. Evo ga, opa, evo jedan stolbac. Joj! Ispod, Ajmo. I sad, pošto smo ručali. Pošto smo ručali, idemo malo na Borovik vidjeti šta se radi. Evo, mislim dečki, sad smo u Đakovu i sada nosimo ove gajbe na Borovik, tako da si na Borovik, tako cari. Pošto normalno ne smijemo pak treger, gdje se stali, već ovo ćemo ovdje gubiti. Tako. Tako je. Ja smiješak nam baci. I onda bi... Gdje sada idemo, a? Ja je mogli polako krenuti, što ti kažeš. Ako nas vrijeme ne izazne. Idemo gore. Nemo gledaj, gore molim te. Evo vidite kako je vrijeme. Evo malo ulicu pogledajte. Evo malo ulicu. Evo. I onda ja krećem, hoćeš snimat moje okretanje da se vidi malo kako poznam. Ajde. Da vidimo kako si majstor. Evo sad stigle. Dotični stile sada evo Pasnić auto, ali neće uspjeti iz prvog puta. Slušajte muziku. Ko bebica radi, mora. A? Ne, kapa! Pregazio si, ej! Pregazuje, evo. Evo dolazimo na jezero Borovik, malo se trese auto, ali nema veze. A, trese se kad ste... Možete pogledati, evo pogledajte naš lijepi Borovik, to je Đakovačko more. Tamo se vidi dosta rulje. Ali to još nije ništa. Ali to još nije ništa. Kako će Malo nam biti? je šajba od auta prljava. Ali dobro. Pogledaj taj lijepi krajolik. A vidit ćete tek kad budemo došli ovaj na... Evo gledaj to izglede, vidite, gledaj to. Evo, pogledajte ovaj sudar. Pogledajte zmaj, molim vas. Pogledajte rulje.
Pogledajte malo to. To je stvarno lijepo. Evo ga selec na svome. Na svome. Pokazuje prosto pokazuje srednji prst je pokazao. Gledajte, sad tamo idemo prema malom jezeru. To vam je šumica i sad izgleda malo jezero. Evo vam je put koji vodi do malog jezera, vidite. Evo što sam pratio. Javit ćemo se kad doćemo tamo. Javljamo se evo za 15 minuta. Ajde, bog. Evo kao što vidite došli smo na Borovik. Da. Ali pojma nemamo kako ovaj šator sastaviti, to je problem. Daj snimi malo ono tamo, bog tamo. To je ono, mislim. Na svu sreću ne spam ovdje, tako da me to baš i ne tangira. Taču sad, treku šta je tamo. To je amen, gotovo. I neću se taču. Ovaj špic se spati. A? Čekaj, evo ti pašćeš Inženjer građevinarstva. Inženjer. Blizu smo. Kad to smijemo sastaviti, kasnije ćemo otići malo obilazak da vidimo koga sve ima ovdje na Boroviku. A to je dobro što trebaš imaš klinove. Evo kao što vidite ovaj šator je nemoguće sastaviti jer šta imamo? Imamo viška dijelova ovdje. Puno viška dijelova imamo. Malo viška dijelova imamo tako da je ovo vrlo... Ali vidiš da mi ovo mrijebe. Vrlo mali šator. A ima još da se ovak ostaje bos, ne vidiš da? A imaš to još? Ostaje bos. Ja gledam to skuda. Ajde, ne klinove ti, Ajde. Gdje su gledam? Vrlo mali šator, a treba biti puno veći, na primjer kao ovaj tu. Ali... Ves. Daj. Ej, Ves. Gledaj, zatvori ga. Evo, završni poslovi se upravo obavljaju. Ja sam tu. Daj ovam. A šta ovo? Evo ga, to je faca, mislim ono... Ajde u. Tu sam, jebi ga, di sam. Nešto je trulo u državi Danskoj. Gdje je? Mali vode. Se ostaje, tako kreni se, viš tako, i ovo sve. Sve kreni se ostaje jedno 5 minuta, ne sve. Što ima meso već gotovo? I meni se čini da je to gotovo već. Ma nije još. Meso je gotovo? Ovo je gotovo. Evo, meso je gotovo. Onda, ko je to skinuo? To je najstariji, uzmi ga i... Ali imaš mesa, Ves, tvoje su čiste ruke, manje nisu stavlja mesa. Ne, nemoj da kurac. Onaj nož je oštriji, ves. Ova isto. Šta kažeš na ovo, a? Meni se puno ustaje, hoće jedan kruh namočen u moču, opa. To je moj djelom. To je njegovo djelo, svaka čast. Evo krpanđa. Imamo vegete, soli i tako. I 206 Sad je upravo, Sad vidimo, moram odmah. 5 za 4 i vrijeme za jelo. Pa jeste ovako. Ovako gasi kameru od vamo je. Evo, moram još pomoći, pa onda idem za to. Moraš buza, jedan bačiti. Ovo je Keo, inače. Znaš kaj smo hoćeš dobro. Pogledajte kakav je, molim vas. Ivu su u jezero bacila, ako se ne varam sada, tako? Iva, jao, sva smo. No vidi ovog cara, vidiš sad kad je Iva obukla moj kombinezon, ja sam pišao smije, kad viš kak je tu stoji. Majke. Evo, sad idemo malo prošetati. Inače, da sam kažem šta ću ja malo stileta snimati. Da, sad će car malo snimati, ono malo. Hoće da se ima na kazeti, da nema samo ja, jebi ga. Točno, evo. Jebi ga, kad Pepi nije tu, šta ćemo, jebi ga. Tako je, ludo se provodimo, inače evo ga Borovik. Pepi, kervina se što nisi ovdje. Tako je. Tamo su isto izletnici i tamo su izletnici, to puno, tamo je Iva i banda. Ne slikamo se mi ovo. Stvarno snimaš? Snimam. Nemoj zbliza tako. Care, ti se ufubra. Ajde, snimamo jedna obiteljska. Jao. Nemoj mi, pazi auto, Nemoj njega. Nemoj krivit. Prst izabru. Evo Mario ide, Mario korača prema. Ga vidiš tamo? Mario! Mario! Oh!
Nemoj. Oružaj napad, vidi ga. Da, pa ćeš onda imati dokaz da sam ga ubio. Ja nemam mjesta, sve puno. Ajde, mislim da imam povezati. Jesi čuo, jesi. Daj, sam rekao čovjeka, ne njih. Nisam. Car ima djevojaka tamo, oni. Evo do Nele idu mali. Pazi auto! Opa. Zamolam auto zapravo. Glavnim ulogama pišti. Ali nemoj ići. Inače car je ugrožen. Evo dolazimo. Jao, vidi ove cure. Nema pogledajte šta se jede, molim vas. Zabranjeno voće. Jede, nemoj noge. Protirat će iz raja inače. Crvenu jabuku jede, zabranjeno. To je Eva inače. Ona se zove Eva. Adam. Evo Adam, snimi Adama. Evo Adama. Pogledaj Adama, molim. Šta si rekao? Kažem Adam. Jao! Te neku ptičicu nabacite. Propuhani su, bacio 3 ključa. Nema Bog. Jo, kad cigarama. Stile. U Bože. Neku akciju. Da, nemoj čovječe. Gdje stomak, svidi. Ovo nisam napuhao. Stani, stila. Evo, pogledajte, ne, ja nisam napuhao majmune. Pa da nema napiri Bog. Pa nije napravio. Evo, šta ba. A kad skinem malo ću. Malo sa strane. O, je. Da. Nela, ajde ti probaj. Ajde vi malo više. Ajde, Nela. Marija nema, Marija se ničega ne stidi. Dobro je rođu, vjerujem ti. Klapa. Nemoj tresti. Šta se radi? Vanda. Smiješak. Evo ga Vanda, da skoči, daj ga, pusti za nulu. Aj, skači. Vanda. Došli. Gdje Manda? Hvala ti bio mišiće. Ajmo Manda. Gle muskulaturu. Wow, vidi ti to je. Pazi mene. Nećemo se više. Ajmo te. Šta si došao? Vidite malo. Daj, Bog te malo. Pa jesam, bio je kod mene. Ej, da malo niže. Metalika. Peča. Bog. Pijani već totalno. Čekaj, gdje me se s njimom usli? Jo, vidi ovoga, Kak si? To je kurac. Znaš kak sam ja danas imam 18. Nemoj rođendan. tako blizu. 18. rođendan, znaš? Mora biti metar ovako radbak, fino pa da se fino vidi, evo. Imaš dobar kombinezon. Ko, ja? Ti pa, a ljudi, a ko je? A pogledaj malo je! Nemoj care! Pogledaj što sam blombu stavio neki dan. Nema mene. Stile. Ovo je inače mani teritorij. Mani teritorij. Ovaj moj teritorij, stilo ne mogu. Ne čišću prirodu. Tako je. Evo ja ću kočiš, molim te kočiš. Prirode, pa da. Mi smo mladi čuvari prirode. Da, dobro si vidio, to je nož. Molim vas lijepo da napustite ovaj teritorij. Ušli ste u umpa zonu pa u svezi glede toga mede i tako. Nema više. Da, to je bilo to. Dobro, to je uglavnom to. Evo, sad si mi javno to ekstra. Vidi ovo snimi. To se kod nas ne pije. Pa dobro, osječko pivo. Evo imamo. Evo Mando zagrljaju. Oni se ove strane snime kako ga cilja ono Evo ga Čičko s pivom. Malo pože! Ej, kravo, aj mene! Uključi ton pa snimio šeleta. Čekaj, ja sam voditelj. Dobar dan, dragi gledalci, javljamo se sa lica mjesta, sa mjesta Borovik zvana, nedaleko od Đakova. Danas ćemo upoznati djecu na kamionu. Dakle, idemo redom. Ovo je gospodin Žugec, seljak. Da ti ja malo mamu na tandru. To je samo informativno. To je praktično. Ovo je gospodin Boruš Gordan. Meni danas rođendan! Meni danas rođendan! Ovo je gajbaš! Meni danas rođendan! Ovo je Peća, Pauštelko.
Filipse! A ovo je Daca od Nemoj! Nećemo ostaviti do tajnosti, jel? Ovo je dobro, mi dolazimo davno tako, ne možemo to nazve. Marina, ej, evo Davorin! O, nemoj, ti si već pokazivao svoj. Evo Marina, da, to je Marina. Da mene malo. Morat ćeš mi pokazati film. Nemoj da me malo vidi. Dobro, nema problema. Što piješ to? Ništa ne pijem. Čekamo čak, to je vino. Ali mora pa. Kučko, 7 Pinjo, 8 Grša, 9 Filipović, 10 Šapić, 11 Odorija. Ne preći se stolicu. Ima tu i vegeta i soli. Evo Mario peče. Sve prigovara. Marš. Htio krenit dupe. Koji krompir? Evo da će ovdje predivno. Evo 3 djevojke. 3 prijatelja u šumi. 4 djevojke. Ovaj seljak nije normalno, ovaj gleda. Bog te grgo. I tako je to Neki se samo muda. tužna atmosfera. Gle ovdje ovu. Tužna atmosfera. I ovo se izgreba, ću vidjeti ovo kako se izgreba po šumi. Medvjed ga napao. I ovo medvjed napao ovdje u gustišu. A zato što upuramo, tako se Evo vidimo tu, oho, da, tu je. I Ruža! Ruža! Stile. Ulazi u šator. Idemo u šator. Eto, slušajte, sad kako se svira. Daj nosi to. Samo malo, op, joj. Malo se tresnu. Sad to neki. Slušaj ovo, molite. Samo što se da svirati. Daj nosi to. Care, slušaj ovo. Jeee! Ajmo aplauzijan. Nikome ne puši ni 5%. Guinness. Što je bilo to? Hoću vidjeti. Farnicu. Molim? Ko će se gledati u kasetu? Čekaj ti upala malo To je na HTV. Čekaj ti upala malo prije Borovi. Znam, vidio sam reklami ovaj. Ubacio neku Borovi, kaže, ono samo okrako i sve. Ajde, ostaje. Ajde. Ej, Stile, pomalo. Stile. Ravno u dupe. Svaka čast, ti Ovo je Škoro što spava. Škoro se napio, to je očigledno. Evo Škoro. Da. Imaš ti u auto onaj kompot žarovi? Komplet žaruljica? Nemam. Zbog toga je policija kaznila. Kako vaš? 50 kuna. Nemoj tako blizu i ovdje s normalno. Duplo si s kamere. Tužno je ovdje malo, a? Tužno. Otežan tako. Ružo. Jao. Atmosfera je malo otežan. Nemoj ćeš bježi. Nemoj. Bježi. Gdje kako je nogom? Pogledaj se kako je nogom. No. Čekaj, snimam ovamo, ali... Ajde neki šnicl. Zato što ima dva kana. Wow. Na dupe si snimio. Jao. Krujno dupe trebaš snimiti, a sad je otišao na dupa. Evo ti nije vino. Jao. Ja sam Iva. već sve. Ko sad kupa? Daj, care, joj, povraćaš. Isuse, Bože. I to će Zdrave, sad care. A, Bože, to nam... Evo tu se peče neka šmitla što je evo... A to slavni Mario peče. Care, kaže, care, kad uključiš nakon sekundu i pa se tek uključi snimanje, tako da me pričat Kaj, kad uključiš kameru, tek nakon sekundu i pa se uključi snimanje, tako da se neće čuti šta si prvo rekao. Dobro je. E. Ovo je Dame Tanček. Znam, Toni! Oj. A nego baciti jezero. Jebaš vremena. A ovo je neko pile na ražnju. To je divljeno pile. To je bio Škoro nekad. Škoro. A ovo je Mario, evo što mu kadar snimam pile. Mario, bježi. Sad je on. Mario, ljut. Da malo jače. Malo siramo. Jao, lele. Ukulele!
Evo pogledajte ovoga, evo upravo išao u sjenu. Ko je to, care, ko je to? To je Toni! Toni, vidi ga, Toni Cepinski. To je... Toni! To je pobjegao iz Popovačića. Joj, nebo, joj, ne mogu te gledati, sunce mi ide u oči, hoćemo probati ovako malo. Ne, tako opet ti zaštim. Čekaj, joj, Koje oko? Jel duboko? Koristite ovaj make-up za kožu, pogledajte kako je to glatko. Brkovi, joj, pravi si čovječ. Evo ga, to je bio Toni. Ja pušim me. Ovo stalno puši, non stop ga ispuši. Stile, na tebi je red. Na čemu? Aj pričaj. Njemu padne non stop. O čem ćemo pričat? Pričat ćemo o... Hoćemo o ruži. Ajmo ruži pričat. Ajmo ruži. Ne njih tamo, joj! Mene snimaj. Ja. Ne, care! Da će vam za par godina taj snimak nešto znači. Jao. Možda. Hoće sigurno je. Kaže, ako niste čuli, rekla je, morat će vam za par godina taj snimak nešto znači. Morat će vam za par godina da snimak nešto važi, tako rekla. Važi, da. Mislim ovo. Ja vidi Robek di kapa jebote. Pa imaš istu trenerku skoro. Mišiće. Don't touch my leg. Vidi ima istu trenerku ko ja, Bog Kapa, te vidio. Kapa Ej, je Nela, ista, samo druga Nela, boja. ja ću to je Nela ide. Nela, jel ti to kao? Stile. A to su 3 sata. To su bili seljaci, na 3 sata. Pogledaj tamo budala. Sad na 4. Ma znam, neću, šta ti si normalno. To je već snimljeno, to je već snimljeno. Eto, inače dosadno i tako to. Sada je koliko sati? Evo 5 sati, još do 8 ću ovdje držati nekako. Nećeš. Evo, svaki snovi. Mari. I Ervin, je li Ervin ovo? Je. Ne makni se, ne vidi Toni. Čuješ ti? Šta je sad Toni? Toni, šta je vidiš? Gle. Hoćemo? Aj? Daj dosta. Vjetar. Vjetar. Promijenila se! Ljuta! Sad će Ervina. Ajde. Ja mislim da nije ovo bio dobar štos. Nije ovo bio dobar štos. Dođenje. Trebali smo kaladonta nabaviti. I onda bi bilo strašno štos. Evo Martić, 14 trupa i to je faca. Čovječe. Dosta. Prikaz čovjeka. Ne piju. Čekaj, reklama. Evo Ervin se skida, Reklama jedna, čuješ ti? Ervin se skida! Ej! Reklama. Evo reklama, Jork. Ne reklamu Jork. Reklama, Jork, čovječe bože. Vidi, otvarače. Dosta trošnjaka zete. Dosta ljudi. Moram biti elegantno. Evo pogledajte Tocu kako zamahljuje udicom. I ne znamo da li je uspio. Da li smo upecali šta su moje boce piva? onaj delfine. Ono je lepi ono. Sad treba samo čekati. Samo čekati treba. Evo, topit će se. Evo nego se čak i kupa tamo. Mislim, ali glavno je da Toca peca, to je mislim glavno. Trza. Svaka čast. Pojela je. Svaka čast. Evo, to je bilo sve sa Borovika. Manjak kazete, eto to je problem. Ker nisi puno, sat vremena, ne pol sata kazete. Ne bi akumulator izdržao. Evo, mada molim te majicu raskorači da vidimo što kaže James, svaka čast. Metaljica. Evo ga. Za metalika. Gdje si ti tebe očukati? Ta majica ima 8 godina. Svaka čast. Evo, cure koje su vole snimati. I to je bilo sve, dragi gledalci, sa Borovika. Po drugi put.